Inibingelele kuphi na kuphela kufinye Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka ama-video ami. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngwazi wakhe nguThobisani wakamthembele njabuli ihora bafowethu ke ngilana insizwa ethe yadlulela phambili kumncintiswana enkunzi sematholeni yadlulela kwesinye isigaba ziningi ke insizwa beyihlangene lapha zikhala kakhulu bafowethu kodwa le enye yazi edlulele phambili ngithe azoxoxisana nayo sizwe ukuthi izizwe enjani bhuti wami asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Yebo ngiyabingelela ababukele emakhaya lona okhuluma njengamanje unhlakanipho washo zisibongo endimeni nomculo bambiza ngozonda Ghabhisa usuka phansi le mthwalume kaMgayi emathafeni. Zonda mfowethu ube nenhlahla wathola ichance wadlala zibophela insizwa wadlala wena bathola ukuthi bakhetha mfowethu uzizwa njani ngana kwethu? Ngizizwa ngijabule kakhulu bhuti wami ngithokozile nje kakhulu ngazi ngathini ngoba bekunzima impela insizwa lapha beziningi impela zishiyelana inkundla lapha hayi kwasho kona ukuthi hayi phela fanele kucace egcineni ukuthi oba inkunzi. Ungene ngayiphi ingoma mfowethu iyiphi ingoma ongene ngayo lapha baze bakhethe emsebenzini omuhle kanje? Ingoma engene ngayo bhuti wami lapha ingoma nje ebengisanda na kuyikhompoza ngesimanga sokuthi ithi mayibe istory ithi miyeke nahambe. Ngithi miyekela hambe kahle ikhuluma indaba umuntu osuke umuntu owaliwe so kahle ikhombisa abantu besifazana ukuthi umuntu akufanele umshiye ngoba engenalutho yabo because ngelinye ilanga uthi uyambona lo muntu omshiye ngoba engenalutho uthi uyambheka usenalo lo lutho lo mawuse ufuna ukubuyela kuyena awusakwazi ukubuyela kuyena lo muntu awudlali nasi isiginqo siphethe ake ngikuso awudlali babukeli usiphethe isiginqa ke sisizwe sikhala kanjani. Nemali njengoba milanga namali usangalile waqoma banemali njengoba milanga namali uyozisola mama uyozisola mntanomu njengoba ufuna banemali. Vale bhuti wami ngiyayizwa mfowethu ngicabanga ukuthi kulesimo lesi esenzakalayo mfowethu kodwa izamile inkunzi sematholeni ukuthi ikwazi ukuthi inikeze ichance ungathini ngane yakwethu ngaloyo into? Mayelana nalokho bhuti ngithanda nje ukudlulisa ukubonga kakhulu kwabaka Select Africa TV ngokuthi besithathe inkosi yami singelutho sivalelekile lapha ezantsi emculweni kaMaskandi singabonwa umuntu besithathe besiveze emphakathini sigcine nathi sesibonakala ngizobonga nje kakhulu kuleyo ndlela leyo bakithi. Mfowethu athina ama plan akho ngoba ngiyazi mfowethu ngoba usubuka izwe lonke ubuka umhlaba wonke nje yini ongayifisa mfowethu nakubantu enfisa ukuthi banixhase mfowethu yini nje ongayifisa ngane yakwethu ukuthi uyibeke phambi komphakathi? Mina kahle babukeli engikufisayo ukuthi nje wanibukele lapha emakhaya ukuthi makukhona othi mhlambe yena uyeza ukuthi hayi cha uzonda impela uyashaya impela unawo amandla ukuthi angamlekelela nga something hayi cha impela lokho ngingayintokozo kakhulu ngakujabulela lokho ukuthi kube khona ovela uphumelo balathi asho ukuthi hayi mfana mina ngakuxhasa ukuthi wenze iCD ngoba usuvela ukhona indimeni yomculo ngoba njengamanje sikwazi ukuthi senze single but kwi-CD asazi ukuthi kuzokwenzakalani
lapho ke mhlambe ngakuthokozela kakhulu ngoba impela hayi cha impela umphongo olugcwele uyachichima zikhona impela ingoma zimile nje kuphela nje ikona ukuthi ke amandla ukuthi umuntu afinyelele e-studio kenze i-album ke iwona ngakobe bikho kahle hle. Ububukela kubani mfowethu uzofike kulezi ngoba ngiyabona mfowethu uphiwe uyacula isiginci uyayidlalela ububukela kubani mfowethu? Futhi kulelo side lelo umuntu ebengimlandela kakhulu bengilandela mina bengenza okuhlukile ngoba bekukhona indidane kube khona umpuphu umgqumeni yazi mina ngakutshela isimanga ukuthi mina abantu ade ngibalandela kulabo bantu bengilandela unjencane noSibongiseni ama-backers ibona abantu akade ngibathanda ngendlela abantu bekade bebhekha ngizwe ukuthi hayi cha bangibhekhela kamnandi labantu ibona abantu bengihlezi nje ngibalalela engomeni zamtshengiseni kodwa uzwe nje ama-backings akhona exactly ibona abantu abeke ngishayela ke la ibona abantu nje abanginikeze nje umdlandla ukuthi uMaskandi ngiwuthani ngazagcina sengikuleli sengengilona ngaze ngazimisela nami ukuthi kufanele ngisifunde ilo isiginci ngagcina sengisazi kodwa nje konke nje ibona abantu abangenza ukuthi ngithanda uMaskandi. Kabi yami ngifuna ukuzwa la khona into ethe ungiphathele yona la sibatshela ababukele kwakhaya khona into ethe uzongidlalela yona awuyidlali. Okay. Ngiyakuzwa Nkabi yami ngiyakuzwa uyakhuphuka mfowethu zithi bathina abantu bakuthola kuphi ngane yakwethu abantu ngoba manje abantu bazokudinga kakhulu bakuthola kanjani ngane yakwethu akuchaze nje la bakuthola khona inkundleni zokuxhumana. Ngiyatholakala lapha ku WhatsApp ngiyafoneleka ngiya WhatsApp ngiya Facebook ku WhatsApp uyakwazi ukuthi ungithole ku 067 067 613 6400 ithi 067 613 6400 iyafoneleka futhi lo number. Ku Facebook uyakwazi ukuthi uthole umosesha uzothola unhlakanipho wise unhlaka wise uzobona nje ithombe zami zikhona nalapho uzobe songirequesta ke then bese ngiya-accept. Babukeli be-Select Africa TV elinye lamaciko ke bafowethu lele besinalo emncintiswaneni yenkunzi sematholeni ethela udlulela phambili. Hayi sekudeke bafowethu sizokhala nje zihamba nje ezinye zensizwe besikhethile kusazoba mnandi mfowethu sibonga kakhulu ngane yakwethu ukuthi ube nathi. Okay, thank you ngiyabonga bhuti wami ngiyabonga kakhulu. All right mfowethu. Uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngibuka ama-video ami.